F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Barocca, St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Experience life with Bridgepoint. John, fil-Malta, fil-Isqallija. Ejwa, wasalna. Għajjimtek minni dal-ħodu. Għajjem naqra kmiri, u mtaċ nimdor fit-tlieta u nofs l-erba ta' fil-ħodu. Iġbri l-izveljar intijak, xen iduq normalment? Xil 5:15. Ija, xorta kmini. U le, kmini, għax kun rrit nġri fil-ħodu, un bat nipreparaw tfal l-iskola, so le xorta kmini. L-ewwel darba li għad barra minn Malta bla tfal? Le, diċi t-tielet jew raba darba, t-tielet darba naħseb, l-raba. Għallu li l-mortara l-obba tal-Inter u għandiku? Eżat, mux nara l-obba tal-Inter ma' missieri u ma' ħuti, l-subin. U xamlu rebħu jew tilfu? Tlifna mal-Milan. Xkien? Tiġri, d-sena specialment tiġri nara mux għazin. U ġan, meta tkun il-bot mid-dar u ma tkunx bitfall u ma tkunx id-dar, mux li tkun daqsek għal-qalbek? Le, ma taċ nimugost nkun il-bot mid-dar, ħnajtek minnar it-tfal u minnar il-mara. Sensina persona nimugost nkun ħafna d-dar. Anka jisu għara xol, jekisegħu ma taċ ndaħħal impenji niprofa. Allura ma takkun barra mbat anka ħanorqod barra, tipo anka jumejt li ta' ekku kol nara xej diffiċli. Nimugost xorta, imma diffiċli. Jekk kellek tala għajnejk, taħseb fl-Italja, jew fl-Isqallija, li ma kanzunetta tiġik f'moħħok? Ma nix taqta masqallija, tajjeb, ma isu l-ewel diskajk li tiġi f'moħħi, meta naħseb isu fid-dialett u hekk. Il-dialett u iktar napolitan mill-Isqallija ma dik Oj vida mia, oj kore. U dik toġobni għax missieri uża fit-tixtana tiegħi ta' Vanessa u għamilha fejn Evviva dil-koppja tagħna Gianluca Vanessa Mana jinsa. Għandha daqqa memorji u nostalġiji. Allura isu hekk it brings back good memories, good vibes. Ġan, ħanejdlek sigrid żgħir. Jiena għadni bħal meta kont tfal biex infaddal xi ħaġa żejda nuża l-karus. Tagħmilha int? Għandna karus iva, imma mhux titfażżar kollha, ntfgħu 2 euros biss fih. Meta jkollna 2 euros nitfgħuha fih. Tfadlu iktar minni, għax jien naħdem sistema li dak kollu li jkun minn 1 euro l-isfel li kolli fil-but fl-aħħar tal-ġurnata nitfgħu fil-karus. Imbagħad meta nkun sensiefer imbattal, noċċi kolli u b'dak li kolli żejda nkun nista' nixtri birra jew tnejn. Iktar għal-holiday mbagħad nużawha. Tfadlu iktar minni. Isma' l-karus ġibtu miegħi jien. Għamilha pjaċir. Wara suppost tiegħek. Ara s-sibux. Daku? Kemmu ħelu. Isma' iftaħ naqa' taħt, battal naqra, ħanaraw naqra kemm għandna. Ħanofqhom illum jew? Iva. Bejnietna tkellim naqra ma' Vanessa jiena. U ma tantx kienet kuntenta li kont se tiġi magħna sqallija minn ajra. Probabbilment xi qed tiġi miegħi. Issa jiena biex niġbru naqra ġieħna ma' Vanessa għandi del-biċċa tax-xogħol f'moħħi. Ejja noddu naqaxem fil-karus. Jien naxxilek tottu titkellem jew. Iwa, tajb, iwa. Alright, tajb, multitasking. Jien għandi f'moħħi del-biċċa tax-xogħol biex niġbor ġieħi ma' Vanessa. Noddu naqra xem fil-karus.
B'dak li għandna fil-karus, mbagħad jiena preparajt lek shopping list hawnhekk ara. Fide qiegħda, shopping list. Di-shopping list hija r-riċetta favorita tiegħi minn sqallija. Insomma, doqta l-ewwel darba sqallija minn ixtort X'inhi? Dan huwa puttaneska, salsa puttaneska. Lovely, Salsa puttaneska. lovely, Ma tagħmel il-ħut biha. Lovely. Tagħmel hekk xi ħut ta' kartoċċo, xi salsa puttaneska. Issa malaġin, tajjeb puttaneska salsa, tajjeb malaġin ukoll, ifhimni. Taqbad mill-ġuħ. Issa hawnhekk hawn market hawn suq vera tal-ġen Ortiġa, Sirakuża, veru sabiħ. Jien tal-idea li noddu kemm għandna flus hemmhekk, b'dak li għandna ħanaqdu shopping list u mmorru nixtru kollox għal Vanessa. Jien ngħidlek hawn biżejjed biex nagħmlu platt. Mhux għal Vanessa, biss il-familja kollha. Eżatt, issa l-affarijiet friski ħadħodhom miegħek id-dar u la tmur lura Malta tippreparalhom kollox. Għax hawn isu sissa d-dej €20. U le biżejjed. Naħseb billi €20 żgur. Tajjeb, ħammorru għal waqfa żejra ta' reklami, kif tiġu lura ħatiltaqgħu magħna is-suq ta' Ortiġa. Huwa fatt magħruf li l-klieb meta jixxieħu mentalment ma jibqgħux svelti. L-abilità tagħhom ta' kif jaħsbu tibda tinbidel. Normalment din l-imġiba tibda ssir viżibbli mill-età ta' 7 snin. ċertu esperti qablu dan mal-kundizzjoni tad-dimensja fl-umani. Bħala sidien, irridu l-aħjar għall-klieb tagħna u rridu ngħinuhom jixxieħu kemm jista' jkun bl-aħjar mod. Purina Pro Plan għandhom firxa ta' prodotti li jistgħu jgħinu lill-klieb tagħna iħossuhom aħjar. Dawn il-prodotti tal-ikel tal-klieb huma sostnuti mix-xjenza u jinkludu nutrijenti u xaħmijiet veġetali li jistimulaw il-moħħ u jgħinu l-moħħ jiffunzjona aħjar. Jekk trid tkun taf aktar, staqsi lil tal-pet shop jew lill-veterinarju tiegħek. Jew inkella għamel kuntatt miegħi permezz ta' Facebook għal iktar informazzjoni. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. At Good Earth, we pride ourselves on the quality of our products. We are committed to deliver to your table the finest and most natural ingredients, sourced from responsible suppliers across the globe. This Easter, benefit from 20% off on pure ground almonds and 25% off on plain and wholemeal flour. Good Earth, where natural foods is our passion. Want to earn more from your savings? Then move your savings to MeDirect and earn 3% per annum on a 3-year fixed term deposit in euro. MeDirect Bank PLC is regulated by the MFSA. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Ftit iktar minn 3 kwarti sewqan u wasalna Sirakuża minn Pozzallu. Is-suq ta' Ortiġa huwa wieħed mill-iktar tipiċi, ċelebrazzjoni ta' tomiet mediterrani. Meta nkun f'dan is-suq inħossni isni tifel meta jkun qiegħed jiftaħ ir-regali ta' jum il-miliet. Ġan, wasalna s-suq, il-karus qiegħed hawnhekk. Għandna xejn ta' lista mhux ħażina, bi 20 euro mhux kemm ħajrix nextru da kollu, Ismaw ħafna affarijiet. Ejwa, mal-ħut mhux cheap. Nipruvaw ejja. Minn fejn nibdew? Nibbarginjaw iridu, minnaw. Jien ġeneralment ċipullas favorit tiegħi. Tajjeb, imma ġeneralment huwa daqsxejn iktar expensive, jiġifieri ma naħsibx li ħajnexxielna. Questo quanto costa per favore, questo rosso? 700-800 grammi ciascuno. Ok, allora costerà più o meno 12 euro. Non c'è differenza.
Dimmi quanto c'è. 10 euro. Kollox kollox, taj kollox kollox. Kif. Ħanibda 20, 40. Isma, abbiamo 8 euro. 8 euro. Grande. Fai taf xħabbieħed. Ma nafx, inti tajtni. Ja, għarfi daj. Scusa, sono queste. Questi sono i tuoi. Gli altri sono per le verdure. Grazie, thank you. Lascia l-ħat tal-ħaxix għanna tadam, jena bdew mit-tadam. Laqna? Mezzo kilo. Per favore. Limoni? Ok, grazie. Mela, 50 cents, 50 cents. Mawx 10. Alright. Ekko qua, grazie. Ximisna, ġan? Mela, tewm bżar aħmar, solev. Bżar aħmar mitħun dak, insomma ħna għafin nsibu. Ħabaq, kappar, meħu bżar. Dak tem naħseb għandu, għara. Ho bisogno di un limone? Solo uno. Quanto? Laqna. 130, ġan. Għawek ġifnali, Għamilna ħazin ma saqsejni xkiem. L-lumija wahda. Grazie. ħajġibinna minn ġewwa qal. Tajjeb, mela. Tewm frisk. Quanto costa? Ġan, għalinna l-150 taħseb li naffordjaw? Jien naħseb għal naqtewm tajjeb li naqtewm nissakrifikaw xi ħaġa oħra, ma ġara xejn. U le għandna fadlinna. Grammi. Peperoncino siciliano, per favore. Da biex iduq ħadulu iktar minn kemm xtraw. Conto, per favore. Ħanibda not. Tlaqna. 15. Abba għaddejt. Kif ħanamlu ġan, m'għandniex. Isma' ha. Għandna problema x'infaqna 15 euro sa m'għandniex. ħanoħorġuhom mill-budget ta' ġewwa. Regalino. Oh, grazie. Grazie. Thank you. Isma' Ġan, xej. Vera li qbisna l-budget. Le, ma ma tlaqniex bidejna fojda. Slajna regal. Acciughe abbiamo bisogno. U li voi la raġbin. Eżatt. Uno acciughe. Quanto sotto? 16 euro. Naħseb anke għas 16 ħaneħlhom ma nżomm nistaraw. Abbiamo 10 euro. È possibile comprare un olio d'oliva e acciugo con 10 euro? Un euro sconto? Dai. Ok. Viene 10, 3 sono 13. Ok. Grazie. Mela ġan nittom qiegħataw. Mela ġej, daħanejnek. Tajjeb, għandna platt lest. Mission accomplished. Bil-budget morna għafejl. Imma għax strajna d-deserta. Għadna bieċa d-deserta bxej u għarri t-għabbattajt. Naħseb billi. Tawni budget ta' 20 euro bietu jħor kelli nishtri l-ħut. U l-affarijiet biex namlu t-salza u kol. Xinu? Mela, u le faċli. Għet jihdu xsiebi, Van, għet jihdu xsiebi. Cheers. See you, Van. Ciao, Van. Bye. Love you. Prime time. Et jiġi mossal lilkom grazzi għal. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Barocca, St. Thomas Hospital.
Total Tools Malta. Prime Time jirringrazzja lil Virtu Ferries. Go for it. Esprit. United Colors of Benetton. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.